thir tu te chi bai le vek ule tun tum chu kan Mizoram chunga thil thleng lang sar zual te zinga MLA pulal du ama ban ani chungchang HC vanal ruata kam chuak te hi ilongai thla ho le teng u ama HC vanal ruata hian thilom dan a thlir thiam reu maya maro chu kan ngai dan ne ne ro ain ang diak diak vek chuang lo tura ngai la kan thil clear dan engemaw chen minti bengwar sak theidonin kan thria a kan han chua le ani bere athu pui hi MLA ban ti ania ilongai thla ho teng ule tunlai chu muntin maya pulal du oma ban chungchang bak ti ti danga leng meu lo ani ber maya khopuya an soina sa a thingtlang lama adang chuang lo ban ani ta ka wanga abial ruak ta ser chief assembly bial mi puite tan phei chuan soitura tam hle ome ma se political party rang ranga om an ni ve hloma wangin ser chief mi puite ti ti dan phung hi a in ang vekin arin om pik chuang lova mundanga mizo mi pui ti ti po chu tiang boka ngai dan in person te ti ti ani nge yang hriat na ti zawatan he hi han jep hramila pulal du oma hian mizo politician zinga berni na anga viau mela kan rekim vek lovanga chuti chungchuan kumsa khat zakwa somriat le panga a constitution siam that voi somnga le pani na ani khan party chuasana party danga om khap ani a hedan siam that bo chiate chu MP emo MLA emo anni na tanga ban tur anni pulal du oma hi kumsang khat zakwa somriat le pariat khan hedan manga ban masak perani kumsang ni le pathum khan siam that non le ani a chu India constitution siam that voi som ko le pakhat na ani heta hian party chuasan chungchanga akhir le zuala hedan mangbok hian November ni som ni le pasari khan MLA atanga ban ani a Mizoram Assembly chanchina ban masak ber ani le ani India Constitution schedule som na hi Pranab Mukherjee India President nita tun nailo ka thi kai hroi committee chudinin committee rotna ang hian khawle zual zo ka hedan hi siamani a ahma omlo hedan para ni na sub clause number 2 na belin chuta chuan political party in an candidate nilova in thanna atlingin thantlina ni nuwa political party azom chuan ban disqualify turani ti om thlata in than zo hlim sarkar siam don velaya MP MLA te leile ni na thlem chua horse trading ven na ta na ti ni in dan hi khawle zola siamani ta ni hedan siam that sang ni le pathum bungle chang tlo chan hian ro rel lai MNF MLA som pani te chuan September ni som ni le pani le ni som ni le pathum khan pulal du ama chu MLA atanga ban turin speaker pulal rin liana sailo nena ngen nan the lu ta a an puna bera chuan India Constitution schedule som na para ni number 2 a political party be chan ni lo independent in candidate tling thantlin an ni nuwa political party zom te chu MP MLA an ni na atanga ban turani ti tan chan an ni an puna lekha hi speaker chuan an pu pulal du oma hena a copy pe in soifia turati na lekha pe kania in soifia na hunatan hian ni som pali hun pe kania hun pe top ni October ni riat khan a in soifia na lekha hi speaker ne na the luta heta hian independent ta in than an chu chan chu ZPM kha election commissioner la in ziak lut lo ani wanga ni thua soya chuti chungchuan ZPM fal upa council ma rinom na thutiam te nei thlapin ZPM candidate the chu anni atia ma se ZPM chu election commission hriat puya political party din alani miau lo wangin official tak chuan ZPM candidate anni theilova a hu hova independent candidate chin chiana symbol po in ang vek lukhum lem mangta anni thu a soifia ni hei hi thu dik vekani ti chu mi puin kan thria hei ba ka hian speaker pulal rin liana sai lo chuan November ni thum khan hemi chungchang soina hun hearing hi hongin
aton tonin in soi fia na hun le an tran chan te hril fia na hun an manga heta hian MNF MLA som pani zinga COVID-19 rikai mek Dr. Vanlal Tran puya le khung khan mek puram than moya te pani ti lo chu an tel veka dan bo chia an pu pulal du am po tel bok hemituma assembly secretariat chunga ko te naw an hon nu hian hemi chungchang a hen speaker chuan thutluk na siam turin dan lam mit hiam tele hetianga parliament le state assembly a thutluk na lo siam to chungchanga official te aron baka lekha chiar na sa hle ti soi November ni somni le pasari zirtop nia chuan pulal rin lian a sai lo chuan a thutluk na chu ama pisa chunga puang ta a heta hian he in puna lian thamalang sarber pulal du oma atel velova apu tu MLA som pani pontel heklo chanchin bomi te ma a thutluk na hi apuanga television lama apuan lai hian mipui nan lo en thei turin ruam man na siam ani bok hetianga chanchin bomi te ma a thutluk na apuan zo hian a thutluk na siam na lekha a aminga zia nan ala hemeni vekian sarkar thupuan na official gazette chuin pulal du oma chu MLA ani tak lo thule than tlin ani na ser chief assembly bial chu aro tak thu khriat tir na chu ngalani speaker pulal rin lian sai lo thutluk na puan ani male nuwa po hian mithiam ten an ngai dan tlo chana an mu dan an zia pom omle puitling tak tak kan chiar fowa chuti rolin politics roi chil te thu zia tam tak om jenei lem lo le khachiar kem ziak ti hriat ngoi ma se chiar pe phot chuan chiar tur tam tok a om boka chutianga zia ka chiar ve phak zinga chuan kan IAS chol to pukeria cho zia hi angai nom hle in ka ria dan an siam rengin dan an siam chan legislative intent kha poimo ani ti war takina zia ka ani hi ZPM manilova Congress Party ho tu pa ania athuzia hi ngai tua zui tlak tak ani puria cho thuzia hi tha ka ti hle maya kan mi zo ukil ten an man tangkai zuya tan ka it hle mai dan le thu boi chu engpo ni se ko chunga ukil te anin nialin kha an thu khel ber kha dan kha parliament in siam dona an soi ho na dan siam tura kan thlan MP te khan kha dan kha engwanga siam lo ngai ta nge ani a enge an siam chan ti le enge kha dan siam kha mi puita na atang kai na tur le angong tur thlenga an soi kha hriata poimo hleang chutianga ni rual chuan assembly speaker hi dan mangaro rel tu tak tak judge anilova assembly chunga aro rel le thutluk na siam tam tak chu house in kai hroina tlo chanani a thu nei na nei sanga he in kai hroina hian speaker hi thu nei na ape sang hle chutiang deu chuan anti defection law emo disqualification on ground of defection law rules manga MLA te chunga kutlak theina hi speaker kuta da ani a chutiang tak chuan danina zi angin speaker hian rawarela thutluk na siam ani ber Supreme Court emo High Court emo judge anilova dan ril fia interpret khati turani lova dan bung le chang khan enge atum ti ril fia kha athu nei na ni chia lo dan bung le changa in nial na alo omin a ril fia tu chu Supreme Court emo High Court emo kha ani a Supreme Court in a ril fia na phei chu dana pom ani ngal zel ani chutiang thu nei na chu speaker ne na pek ani velova dan a ril fia in court angin thuk takin dan chungchanga thu nei na nei athiang velo athutluk na khan parliament le state assembly a speaker thutluk na lo siam to te chumi khin ania high court le supreme court in thuan lo rem to dan te atar langa khang kha to chan ani maya ama irom chua ka dana po fa na omina lang lem lo pulal du oma hi MLA atanga ban alo ni ta a amalama ko takal nge ya tum thu soima se an party ZPM hroi tu local khom thutluk na le kumsang ni le somparet assembly in than puya ama thangking tu ser chief mi puite du danin akal don ta a ama chuan ko ta adik na hlen chu atum thu soima se tuna hi chuan an party thutluk na angin
mi pui kot lama kal zok don ta ni om takani nie ko ta kal chuan khuna du in anti khotlai view mai theya mi pui kot lama chung chang ngai to theina tur by election a khotlai a hlo om thei boka chu wangin a bial mi pui ron nuwa le an party ho tu te thuangin mi pui kot a ma chon le don ta zok ni na lang in than hi politics ania political party te tling tura anin el na ni chu wangin serchi bial by election lo om thuai tura ngai lama hian mi pui mit a fu thup ti hai rual anelo pulal du oma hi he bial mi pui te hian an du tak takem ti le mi pui khongai na a omem ti atakin a lo lang do na chuti line then khatin congress in candidate da lovin pulal du oma an thlop mai an ringa thil om thei ani chungin arin om view lem lo thung MNF hi sarkar lai an nia by election hi sarkar na chel tu tan chuan chak nge nge yangai thin ania tun tumero chu ol sam taka chak chu ani bik mel lo hle ani hi engpu ni si serchi bial hian sarkar na chel tu MNF tran tu an tam ber lo ti chu en than puin nung bera kan ria a sarkar na an chel tar nuwa kho enga in than na lo om tura hian enge an don vote an nei belangem ti chu kan la hredona pulal du oma hian tuna social media lama athoma len le laina tu a mu ang chi hi serchi biala a mu zui zelangem ti po kan hre mai do ne in than vote thak an chiara result a chu huna chuan 50-50 chu kan result ni hau don lova a chak zok chuan om nge yang ole tuna kan ngai thak hau tak kha hc vanal ruat a thuko chang tun tuma pulal du oma bana ni chung changa mi puilamin thil om dan chiang zo ka kan riat theina na social media lama athuzia ani a kher tu tenin lo beng war pui kan bei sei tuna serchi bial by election lo om tura pulal du oma hian mi pui thlop na ala muzui zelangem ti chu khunin ala